I pozdrav svima, danas ću vam pokažem kako da skinete video klip sa YouTube-a. Prvo što treba raditi jeste da odete na ovaj sajt follow2mp3.org. Znači kada ste ušli na taj sajt idete na YouTube i kopirate URL od video snimka koji želite da skinete. I sada ovdje u ovom polju zalepite desni klik, paste, kako već. Idemo na, sačekaj sam da čekiramo, znači ovdje, selektujete mp4 i konvertujete u taj mp4 format. I sada ću da pauziram video kako bi se to uspješno konvertovalo. I kao što možete da vidite, video se uspješno konvertovao. I sada je na redu da ga skinete. Znači idete na download. I vaš željeni klip se sada skida. I to bi bilo to od mene. Pozdrav!